سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم. در برنامه امروز سه‌شنبه 4 ینور شما را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به چندی از موضوعهای مهمی برنامه. متصدی راه چناق دوشنبه میگوید جان رانندگان را از مرگ نجات داده است. رانندگان از پرداخت پول زیاد شکایت دارند. گفتن گذشتی فرق نداره آسون شمتی. مقامات در خوجند کوشش دارند معلوم کنند که چی سبب آتش گرفتن آشیانه بزرگ در این شهر شد. ضریب مالی عالی معین کرده نشده است. در امریکا رانندگان ماشین‌های بارکش نمی‌رسند. جوانان تاجیک هم در آنجا به همین کسب رو آوردند. چرا؟ مزد ما از معاش میانه در امریکا از 2 تا 3 مرتبه بلندتر است. و شروع میکنیم با یک خبری مهم. دادگاه شهری خاروخ 7 ساکن جماعتی از غلام از جمله 3 محصل مکتب را با گناه تندگرایی به زندان محکوم کرده است. در این باره یکی از ساکنان جماعت روز 4 ینور به رادیو آزادی خبر داد. یک منبع در دادگاه خاروخ هم به رادیو آزادی گفت که حکم روز 21 دکبر صادر شده است. دادگاه 4 کلانسال را به 6 سالی و 3 پسر نابالغ را به 1.5 سالی زندان محکوم کرده است. به گفته ساکن دهه 7 نفر ماه نوامبر هنگام گذشتن از نزد یک قسم مرزبانی در یزغلام الله اکبر فریاد کشیده و سپس با ماشین از آنجا فرار کردند. خانواده‌های محکوم شدگان گفتند که فرزندانشان افرادی نیستند و از حکم به دادگاه بالایی شکایت بردند. حرکت در یگانه شاهراهی که دوشنبه را با سوخت وصل میکند دیگر باره برقرار شد و بعد از آنکه ترمه و برف زیاد راه را بست و جان صدها راننده و مسافر را در خطر گذاشت، شرکت ایرس متصدی نگاهبین راه گفت که در روزهای سختی گذشته جان رانندگان زیادی را از خطر نجات داده است. رانندگان دیگر چیز میگویند. همکاران ما مولا رجب یوسفی و برات یوسفی بعد تحقیق وضع در روز دوشنبه چناق این گزارش را فرستادند. боридани барфи зиёд ва фаромадани тармаки роҳи пӯлакии душанбе чаноқ ягона масири байни шимол ва ҷануби тоҷикистонро барои чанд соат баста буд, дубора барои мошинҳои сабукрав боз шуд. шурӯъ аз шоми рӯзи гузашта дар ин масир тармаҳои бузургу хурди зиёд фаромада ҳаракати нақлиётро қатъ кард. дар давоми 2 рӯз якчанд тармаҳои вазнин фаромад. барфи пуршиддат то айни ҳол зада истодааст. аз километри 46 то 73 ра зиёда аз 30 тарма фаромад. хурду калон. тармаҳоро 8 мошини бузурги ширкати айрес бартараф кардааст. аммо то замони тоза кардани роҳ ронандаҳои мошинҳои хурду бузург дар минтақаи ҳушёрии варзоб маътал монда буданд. دیروز ما ساعتی 4 برام دو ایسون رفتم اونجا را بزی بود آوارش داگیار اول دا ساز بود ترما فرامد ما بیر خطی کشادیم ترما را ماشینا را گرداندیم کی آمد تونلی مایداش تا رفتیم چیشی با فرما راهی ما را پالی باست ما نتونستیم رویم اوسون ایسو اومدیم ترازو دا ما ایسو 29 سامانی ماشینی مایدا 29 سامان سپردیم اینا گشته باز آمده ما را خودی گاهی ها کارگرای حفظ حقوق گرفتن آمدن با آمدیم گفتیم مراجعت کردیم که ما حاضر گذاشتیم ما را این پروال با ترمه فرامد نمیشه برویم اینا چای خانه بشینیم گفتن گذاشتی فرق نداره آسون شمتی ترمه فرامده گیره ماشین تازه کلاس بودره بعد رفتم امتیاز تازه کرد ابراد موی ایسی آوردم با ابراد پول گرفتم ترازو بیک با پول دادم. намояндагони ширкати айрес мегӯянд иддаои ронандагоне ки бо сабаби баста шудани роҳ ба қафо баргаштанд дар мавриди дубора пардохти пул дар тарозуи ин ширкатро таҳқиқ мекунанд. мошинҳои бузурги борбар ки шумораашон аз як рӯзи пеш ба маротиб афзудааст ҳудуди 4 рӯз аст ки дар роҳ банд мондаанд. онҳо мегӯянд мошинҳояшонро дар минтақае таваққуф додаанд ки ҳеҷ шароит вуҷуд надорад ва онҳо азият мекашанд. آوردین در جمعه کردیم نه درجه سیویاز یا مرگ مدرش هم هیچ کار نمیکنش نمیشه باورن تلفن کسیم تا نشان بدم 3.5 کیلومتر بعد او اکراچکا رفتم که برای امروز اینا پروداکت بیارم که اینا پروداکت امروز دادروی ماشین اینجا اخیری که مرده خوان نه در که مردم دادروی ماشین خوان همین هم حالا در تاجیکستان خمونه.
масъулони ширкати IRS танқидҳо дар мавриди сари вақт тоза накардани роҳро борҳо рад карданд. далели ширкат дар минтақаҳои душворгузари кӯҳӣ ҷойгир шудани роҳи душанбе чаноқ мебошад. масъулонаш дар гузашта гуфтанд ки нигаҳдории роҳи душанбе чаноқ дар фасли зимистон бисёр мушкил аст, аммо талош доранд равоии нақлиёт ҳамеша имконпазир бошад. вазорати тандурустии тоҷикистон мегӯяд хуруҷи коронавирус ва пандемияи COVID-19 сабаб шудааст чанде аз бемориҳои дигари сироятӣ дар кишвар коҳиш ёбад. Ба гуфтаи вазорат солҳои 2020 ва 2021 гирифторони масалан бемории сил ва беморони роҳҳои нафас кам шуданд. риояти меъёрҳои беҳдоштӣ аз тарси ковид аз ҷумла истифодаи маҳлулҳои зидди уфунӣ кӯмак кардааст ки теъдоди зиёде аз мардум аз бемориҳои сироятӣ эмин монанд. нигораи фазлиддин гузориш медиҳад. дар пай хуруҷи бемории ҳамагири COVID-19 ва риояи меъёрҳои беҳдоштӣ дар 2 соли ахир гирифторӣ ба беморҳои сироятии мавсимӣ коҳиш ёфтааст. наврӯз ҷафаров масъули бахши беҳдоштии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мегӯяд, ҳисобҳои оморӣ нишон доданд, ки гирифторӣ ба зукон, сил ва дигар бемориҳои сироятии дарунӣ то 16 ё 17% кам шуданд. як хулосаи умумӣ карда мумкин аст ки ман риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемикӣ пеши роҳи на танҳо сирояти имшабу рӯз сирояти COVID-19 балки дигар бемориҳои сироятиро низ гирифта метавонад. пизишкони беморхонаи сироятии шаҳри душанбе низ коҳиши гирифторони беморҳои сироятиро тасдиқ мекунанд. аммо аз он нигаронанд ки коҳиши хатари сирояти COVID-19 сокинонро метавон боз бепарво кунад. дар худи ҳамин имрӯз дар беморхона ки аз рӯи кад беморхона пешниҳод шудааст ба 390 кад бемор пешниҳод шудагӣ, айни ҳол дар беморхона ҳамагӣ 30 нафар бемор бистарӣ мебошад. ҳам калонсолон, ҳам хурдсолон. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дар тоҷикистон эмкунӣ ба зидди зукон ҳатмӣ нашудааст, вале кулли пизишкони кишвар соли ҷорӣ аз ин беморӣ ваксинаи зидди зукон гирифтаанд. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон шурӯъ аз 3 апрели соли 2020 ки санаи оғози ба қайдгирии ҳолатҳои олудашавӣ ба коронавирус мебошад, 17095 нафар гирифторони сирояти коронавирус ва 124 ҳолати фавт бар асари ин беморӣ ба қайд гирифта шуданд. коршиносон ба омори расмӣ ба шубҳа менигаранд ва мегӯянд эҳтимоли пинҳон доштани омори воқеии гирифторони коронавирус дар тоҷикистон зиёд аст. мақомоти вилояти суғд мегӯянд сабабҳо ва зиёни оташсӯзиро таҳқиқ доранд ки рӯзи якшанбе 2 январ дар яке аз бузургтарин ошхонаҳои шаҳр сар зад. айни замон масъулонаи ошхонаи Насими Баҳор дар яке аз маҳаллаҳои марказии Хуҷанд мегӯянд саъй доранд ҳарчи зудтар ошхона барқарор шаваду мизоҷонашон баргарданд. Фарзон Муҳаммадӣ ба дидани он ошхона рафт ва гузориши ӯро ҳамроҳ мебинем. пас аз як рӯзи сар задани сӯхтор дар қаҳвахонаи Насими Баҳор маъруф ба ошхонаи Баҳори Аҷам, масъулонаш пайи таъмир ва дубора барқарор кардани он ҳастанд. рӯзи 2 январ ин бинои сеошона ки дар яке аз хиёбонҳои марказии шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи 19 қарор дорад, оташ гирифт ва ҳангоми обпошӣ ба алангаи оташ ҳудуди 10 мағозаву дорухонаву бонк зарарҳои молӣ дидаанд. дина тақрибан соатҳои 10-15 рӯз ҳамин ҳолати ногувор рух дод. хушбахтона ягон кас зарар надид. зарари молия одӣ муайян карда нашудааст. ният дорем ки аллакай ҳамин кухния рӯсҳои наздик корша оғоз намоем. мардум метавонанд ҳамроҳ омда хӯрокашон гиранд ва ҳамчунин юртаҳои ба наздики садмидодагӣ корша оғоз мекардагӣ. дар видеоҳое ки дирӯз теъдоде аз корбарони радиои озодӣ аз маҳалли ҳодиса фиристоданд, дида мешавад ки дуди ғализи сафед аз боми бино ба осмон мепечад ва мардуми зиёде дар наздикии бино ҷамъ омада буданд. оташнишонҳо бо кӯмаки кормандони ошхонаву мағозаҳо тавонистанд ки то бегоҳ пурра сӯхторро хомӯш кунанд. вале дар мавриди масоати сӯхтор ва фарзияҳои сарзадани он маълумот гуногунанд. дар ин самт корҳои ташкилотӣ дар қаҳвахонаи Насими Баҳор пурзӯр. ин ҳолат ба то ҳатто монда инженер техника безопасности ҳар 3 моҳ дарс мегузарад. ин ҳолат ба ягон хел вайнаха як ҳолати ногувор шуд. Баҳори Аҷам яке аз бузургтарин ошхонаи Хуҷанд ба ҳисоб меравад ва дар он рӯзона садҳо нафар ғизо мехӯранд.
مقامات رسمی هنوز درباره حادثه چیزی نگفتند، اما اکثر وقت سبب‌های آتش‌سوزی در بازار و دکان‌ها را رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری و محافظت از سوختار می‌نامند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در امریکا که تعداد مهاجران تاجیک هم زیاد می شود، یکی از کارهای مورد علاقه آنها راننده ماشین بارکش است. سبب هم مزدی خوب و احتیاج به رانندگان جوان است که در امریکا احتیاج به آنها زیادتر می شود. پاندمی کووید طلبات به این رانندگان را باز هم بیشتر کرده است و گزارشی را در این باره از همکارم مومین احمدی می بینیم. راننده ماشین بارکش ضرور است با مزد کاری خوب. این گونه اعلان‌ها در امریکا که 70% مال و محصولاتش با ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد زیادتر می‌شود. اتحادیه‌های رانندگان ماشین‌های بارکش می‌گویند که حالا به 80,000 راننده احتیاج است. یوری شلک که 16 سال باز برای شرکت بارکشی کار می‌کند می‌گوید پاندمی وضع را بدتر کرد. Середній вік водія в Америці є 47. سن میانه رانندگان ماشین‌های بارکش 47 است. از 60 ساله بالا بازنشسته می‌شوند. رانندگان جوان هم به کار نمی‌آیند. Додається не так швидко. یوری شلک در چیکاگو شرکت دارد و 150 راننده و صاحبان ماشین‌های بارکش برایش کار می‌کنند. میگوید که در 2 سال گذشته با سبب افزایش خرید آنلاینی بارکشی هم زیاد شد، اما شیوه‌های بارکشی هیچ تغییر نیافته است. شیوه برنامه‌ریزی بارگیری و انتقال و شیوه مناسبت بر رانندگان وقت زیادی آنها را تلف می‌کند. رجای کاری رانندگان چنین است که از 11 ساعت بیشتر حق رانندگی ندارند. مال را باید زود خالی و یا بار کنند، در عکس حال روزشان بر هدر می‌رود. ناامیدی و احساس به احترامی زیاد است. رانندگان درباره احترام بسیار گپ میزنند. رانندگان در امریکا به حد میانه در 1 ساعت $25 کار میکنند. از این رو بسیاری ها این کار را امتحان میکنند ولی نه همه زیاد دوام میارند. آمار امریکا نشان میدهد که رانندگان شرکت‌های بارکشی هر سال نو میشوند. یعنی اگر راننده ماهی انور کار را سر کرد 1 سال هم نمیماند. برای همین مالکان شرکت‌ها سخت میکوشند که رانندگان را نگه دارند. حکومت بایدن امیدوار است با اجرای برنامه‌های آموزشی نو برای رانندگان از جمله سربازان سابق مشکلی نارسایی رانندگان ماشین‌های بارکش را کم می‌کند. با گفته کارشناسان این کار به آسانی میسر نمی شود. اما وضع رانندگان مستقل دیگر است. دمیترو هناتیوکی اوکراینی 13 سال باز راننده است. من راننده مستقلم. ماشین از خودم است. حالا در مقایسه با سالهای گذشته وضع من در واقع بسیار خوب است. سالی گذشته از نظر بارکشی یکی از بلندترین در 10 ساله گذشته بود. هناتیوک میگوید با وجود مشکلات از کارش خرسند است. مزد ما از معاش میانه در امریکا از 2 تا 3 مرتبه بلندتر است. به اعتقاد متخصصان نارسایی میکروچیپ ها برای استحصال ماشین های بارکش از بین نمی روند. از این رو در آینده نزدیک پول انتقال مال و محصولات و نرخ همین مال و محصولات هم بالا خواهد رفت. و خبر کوتاه بنا به گزارش‌ها مرزبانان ترکمنستان روز 3 انور با اعضای طالبان واردی درگیری شدند. گزارش درباره تلفات نرسیده است. مقامات ترکمنستان هم این خبر را هیچ شرح ندادند. با پایان اخبار آزادی رسیدیم. از آنکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام.